whaifeilo I mai, whaifeau wha mole mole. Aipol no whanga le tua a mene. E mana ia whasi mele na whaia nei le tai aole. E whai o pese e whawhengoa I tātou. Ia, lango nei la nganga fia fia. O ka koe fia fia e whawha o e au meile lotu pia whioti. Ta ua tele mele na whai mai e whai whiau tai aole nei. O le si o manga o le atua. O le si o manga fia fia. Le o si o manga whanoa noa. Lango mele nei e tauna nofo mauti noa tātou. O le se o manga o lo tātou iai. Leo se o manga na e fuafuaina pa e na e manao iai. O le aso ana e whaifo ai lo loto. O te talia ai Jesu a vea ma a lii ma whaola. E le to iai se whaitalia o e filifili. E po le ale si o manga tauna e olai. Wa e iai le si o manga o le atua. You are now in the kingdom of God. The moment you said yes to Jesus. O mele ta ua ai le recognize ta tau o se o manga tau na e iai. E te tau na e fia fia. Langa le ta tu te la unga ia ma. Ma o ina o le langi o le mea o lo evi inga. Ai a kako mai le lotu se pe sa fai se maliu fafoi o mai tonu ia. Pen kako misa. Ko ki tilo ma le fai se au to te fa u mai. Ia sa o le upo te miti fo ia laiti. Ia a hita uta linga. Amen. But it's really important ta ua fo ia mātou. I le o ina o tātou ia malama le si o manga o le atu. Ai o alta maloa. Na sili o na i le whau unga, the first ever priest. I le history o le nuu o le atua. I no maliula na whanau ono le ama I le atua. O tau lio tama ia na o osi tau langa I le I. E le te tau o na la whaia. O na pau mai leo le afi mawhioti ai. O na whaanoa noa I leo a rona. Ai whaalongo le upule le na whamait whiau tau nei. Na tau lai leo mose ma whaasao. O loo ia te o le whaunga o le mele le tau ai, o na maaia se whaanoa noa I ofo linga. O le whaunga na, o loo ia te o le tai au le nei le e ka le sia, o le mele le ta tau ai, o na iai se whaanoa noa ia te oe. E le whapela o la tātou alo e se mai ai, o le alo ai whaalave lave, alo ai lu I tau, alo ai mawhatianga, alo ai ti ngā I o tātou wola I le soifuanga nei. A o e lo le lei atu tupu mai mena ia te oe. You are in the space of God where joy rules. Amen? E pule tu tasi ele oli ole atua. On that note, whaielo o leo masuia se mātou ainga. Mole atoe whaftai tele le tātou e kalesia mo atou talo. Au whiangai e fwoi mātou nawai aso tua nai. Ia ma toe sauninga o seo mātou tamaa. Ia po sunga le whawhengainga ia au tama filo le fua tu mane. E whaftai fwoi mo la tau na fua ina ia mea alofa e ala I se leni. Ia ele o ni upu mamala upu ia la whai atu nei. So I don't just say these words. Na e whaai ono le atua. O le mātou te talo I le suafana e whaai ai. Ia whamanuia atu le atua ia tatu. So te le whaai ono maua, mo le ngā luenga o ma ngā lue. But you gave because of him, and in his name I will bless you. Talo ai na ia. Iai le tamau a inga e tele o le atua le tatu e kalesia ona o lo tau nganga whaai ma lo tau alofa. Ele nao I maua, Wai longa fo si o tatu e kalesia I whaalalave e me sei maliu ma me uma tatu whenga ia. Ia ia whamanuia tele le atua. Ona o lo tau loto, o lo tau alolofa ia te ia. E alai ono tau whatinoina nei vai uma. Ia ala whaise tatu talo. Ia ona whaeleo le tatu. Aunga ni tai au le mātou tua o mātou o maila upu. Le aia se vave ma se poto e mawhai ona au ili ilia lau o fionga mana le mātou tuma.
Mele ale no macho mana mia lo nganga pa ia. Macho mana mia o le atua o le nganga o le upumoni. O le nganga o mea moni na e fetalai a fio mai o ia. Na te wha manatu mai a te macho uma mea na e awa o mai. Le lio macho wala au lau fio ina ia. Iai o ele o ngā te tonu o la macho talanoanga. Ina ia e wha manatu mai a te macho mea umana e a o ina lau fionga pa ia. Ina ia o macho wha fo ia tu aile vi inga ia te oe o le ta tau i aile vi inga. Ona o lo wafa. Ia. Masalomo nisi o tau la te mai tawina. So se e mai i kure whai lau kala. E opo se te mua mole o tau vai mea te o la unga se ia whaitanga. Because this is not my thing. Ai e whamai se o tōlua. Te au le lei a pia whai au ia whaitanga. Ia. Lea lawa lai ona whai melo ia whaitanga mala u pelau e le taia. Po le mea ai ona ua lofa te le se o tōlua ia whaitanga na whaatau mai mwha putu. Au ke le kai o surua mai le tātou a. Ia ne tautou whapeua, wahalu i tua leo lango le whaiwhi au suru mai lona, ia le whai meson whaiwhi au, leo le o kei iar me o le seki iar me le wao ma oma Jesus, amen. Au le neila maa sina whapea na e titilo le tātou ka lena na wha tulanga ina mo le nei maa sina. Ia o tātou iai nei le mata upu lea, whaperitania ina whapea o le building resilience in the community. En so fai tau su se fa Samoa, ti tilo atu fa Samoa resilience. Ia o Samoa au te le mamla mai le up. Atona mamla mai dad le wingo le upule le mau fetu nai. E ila upu tam fai fa mamla ma toi le wingo le upule resilience ne mamla mai ta tau le ngana tau tala po le ngana fa fai ngo fie. E fa pea o le upu ia o lo si o mia le wingo le upule a resilience le ngan Samoa. Le upule le tau withi ma le ono sai. Ma le whapale pale, ia, o le upu e whaonga e a foi, e toi ina ma le au whai upu o le atunuu. Ia mau pēr le tō vai, ia ki lenga le lamata tau le ngana a. A o lona winga, pēr whaperitani e ina, meaning to hold fast to patience during hardships. O le mela lea ka o le resilience, o lo uu mau i lau whatua tua, ma lau whalango lango, I te mea o sofa ia ai o e me tinga. Ia nama ia son tēnei, ia whaintaa se mato ainga me se ua whine e close te leilo na ango. Ina ua maliu. Ao le maliu lana mato o atu e mato asi. Ma ole o taimi mato te talanoa ai ao lo maua pelo na manama. O na te sili atu leo pe au ia I lona ango. Ango wa e sa uni e te atu. O se langona whaanga e tia ma se langona whaafia ina ia te I mātou. Ona o lona mautindonga o lana savalinga. So our uncle has been carrying cancer for over 7 years. Ai le I fiu wai be le I fuli tua I lona au auna. Sei tu lau o le mea na o ia te ia. Na ta oto ma ave se ina umalona lower jaw. Malona tang, yeah. Imagine, ele te whaina tau tala, ile ngangana me whai ona malama le kale sia. I le give up by for 7 years. Ona na ia I loa, o le si o manga le iai o ia, ele o si o manga na ia whirwhili eina. Si o manga le tano e whai whiau, o le si o manga o le fia ma le oli. Regardless, o le ale mea le te ui ai, o le te le si o manga nga tūse le atua, ele I whai ese loto oe po se loto a. O le contract, there is no coming back. Amen. O te mea nai whapea toi, Yesu, yes, I am all yours. There is no return. A one-way ticket ara mea. E te whapea toi nei lana le matou ango. O rona wala awina e oti ai mo leli. Le ala le whainga tāo lana savalinga na ui ai. Ai na tā pena le atua. God build resilience in him. Na build le atua le on site. Build le atua le tawivi. Ilona malona le iloa. E ei le vaenga o lona savalinga. O le a tofoina I le atua. Lona on sai. Malona ola tawivi. A tono lo e nofo mai.
ia olo e ui fo ini nai mea. Olo fo a matana fai lau fai unga. Pe moni e olo soi fua le atua. Where are you when I needed you? Ale mena sili na mato fia whaftai ai ilo mato uncle. He has never questioned God even once. Atau tala mai ele malamai matou was it too low. He has no tongue, he has no up and lower jaw. He cannot articulate properly. But he never questioned. Na te le fesilingia le pule le atua sia. Langa lewa umana peo le atua le mea le tātou te tala noa ai. O le resilience, o le ono sai, ma le ola tawivi. Ia si whakuskusa lai ni mea o lo tātou, whaima give up ngō fia. E te saula ia whaoksa kala ale e ka le sia po sesi, e te ti ngā ia fully mai lolo tua. And yet you still have a tongue, and you still have a jaw. But this man never questioned the supremacy of God. Na te le whesilingia, i le pule whaitalia le atua na o le aso. Na tua tunga mau le ni poti mai i te mato auntie. Mai na whainga ruanga until the last week na hoti ai. Ina ua le mawhai ana to e tango se taa vale ave ma moli ta maiti. O inana whapea mai lo leo le a unofo. Nofo le matanga al vaiaso ai maliu le ona tonu al vaiaso. He has never given up. Because no na iloa lo na oli na iai loa le lei o le si o manga le lei ai o ia. E leo se si o manga o whanoa noa. E le mawhai le oti na te find the joy that is within him. E le mawhai na ia na whai titi ifo lona oli le atua i le mawhatianga o le tino. Because his pain has not defined who he really is in Christ. To telo tātou, ne o tātou te mama tua. Ia ole moli mawola na ne e kalesia. To telo te mau maliliu, watu no maliliu le cancer. And they profess la tau tino le tau tinonga lava le tasi. O lo wola wa ya keriso le tiofa mai paulo. O leo toi ola hau. Ao keriso o ola tonu e te waisia. Langa pio mai e le atua. O le mata upula le fia tala no ina. Building resilience in the community. E whaafewhea o le a fo ilona fōlinga mai. O lea mea o le olo on sai. Ma le ola tau wivi. Ma le ola whaapale pale. O mea ia tolu e leo ni mea whaingo fie o na whatau nu. Amene. O le ono sai e leo se mea whaingo fie o na e whatau nu. O le tau wivi e leo se mea whaingo fie o na e whatau nu. Ai maise lava le ola whaapale pale. E ke fia whaapale pale ai mea uma a te taulo tangata le whaki ngā ia oe. Ia sola lo Yesu. Amene. Le ailo mo se whaapale pale. O mea la ia e tolu. O lo tau mwhai, o na whai ele whesili. E whaafewhea o na build mea lei te tonu o tangata whatu atua. So how do you build these attributes in yourself? Ina ima whaiena vea oe o le tangata malosi. Ima whaiena vea oe o le tangata ono sai. Ima whaie foi o na vea oe o le tangata whaapale pale. Amene. Ia mo ka kou e leise, ma sania tātou sa moa yaso ia, a whaile lotu, ia wata talo i le atua. Le atua fo ai maile on sai. Ia le ngawe ko kiki a umalo on sai ia toi. Ai o le tala tu spaia o le ono sai o le a. O fua o le ono sai, something plus something equals on sai. Whaafita auli plus whaafita auli equals on sai. O lea lai wala au tātou i le atua e maile on sai. A ngā whaafika auli a mea. O na e complain le atua. O le anmo o le entu tupu whaafita auli a maile atua. Le ua utari atu. You ask for patience. I give you the equations that equals patience. I can complain for it. Amen. E leo ni mea lai whaingo fie. But o traits here le atua e build ale tangata mo aso whaingata. Traits here no matova ai i le soi fua o si o mātou te mā, i le sunga le whawhenga inga. Ia. O le anko pe au. A o le ukasena lon whaltua. O le nei tangata e le tātou te iloa lei o te mā ulu a inga. Au te lei mafuta se tangata e, le e u mafuta is tangata e lota mawalalo ai. This is one of the person ia o ye te aule mele o lota mawalalo.
Le te te ona whaia se mea e ti ngā ai ia le la relationship malon tō lua. Even to the point in a te roa, isa se ia i o lato tai tō lua. E nisi o tātou te mai whapena. O lo whakoe se so o ie lo ko lua e uia o ia se o ke whakoe se. A se nga ia e whatoe se. Amen. It's those traits. E loa e lau savalinga. Can I have the key scriptures please? Hebrews 12, 1-3. Langa le mene tau no tātou i loa e alai o namna o mia ia winga ia o le atua mo winga yo Yesu i toni ati tātou. If I could have that scripture from Mole Multimedia, Hebrews 12. Yeah, therefore, since we are surrounded, o le nei o i tātou whai o ua vangavangaia, o le whapototonga o e mata mai, e whapea o na tō tele. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witness, langa o le mea tātou e le ola tātou le pongsa. O leo wa tātou o maile e ka le sio talia Yesu, o lo o iai tangata o lo o moli mawina mai, pe whape ilo savalinga, pe whape ilo soifua, pe whape ilo o langa. Hallelujah, hallelujah, i alwaku loi o a kata tangaka lau ka avale ala kata se, oka, pe whele alwa speaking tongues whafua se, e whiu e whaku ia ta kaukala inganga se le kaukala, a nganga kipia tangaka lau ka avale, ka ia o oso kaukala inganga se. What is that? O loo iai tangata o loo mata mai according ile scripture, according la o ongal tu spai al tusia e Peru. O loo iai la tau o loo mata mai. The world is watching us. E keu ala le behavior tātou, ma le attitude pa mai i le kalesia lang o le ied whaifiau. Ia e whafok loi o le. Ese leo langa la songa fua i la sto nai. Ese leo langa le saa. Amen. And e leo se mea fole whapea e sao mai e se tasi, o foi ai atia. E ei taimi o te overstep tai e mea sa tauna o whai. E foi taimi whai unga o te toi whato ese i le lii ina wo realizing this is not the will of God. O lona winga le ise so tātou e sao mai e le vaenga lea. Ai tā ua lo i loa, o lo wola ia keriso, it is a public life. E leo se mea te tau ona nā tia. E leo se mea te tau ona kerisiano na o lea sa. O na loo iei e, o loo mata mai. E whawhiwhela ona build mea ia. E whawhiwhela build le malosi e te oe. Te mea laka ko scripture whamon mole Salamo iwa sumata Psalms 91. Ia o lau tūla na o tātou launga. Ia e pupu o tātou launga la tolu ani manatu e fia tala noa ina le nei tai au. Ia ai tūla ina manatu. A whapopola ia manatu nā tolu. Ia i tūla male. Ia tolu sfuse e kone. Amen. O te pole ke laku ala ele i mūlau lau roastla langa kau. O le salamo mua, salamo iwa suma lima. A le whai upu mua sei o lima e whapea o le salamo e masani hei tātou, tō telo i tātou. O le nofo i le mea lilo o iai le silisili ese, e mau o ia i le paolo o le ona le malosi umalava. O te whapea atu ia Jehova, o lo malu o ia malo olo, o lo atua o te whatu atua ia te ia. Wa o ia na te lawea ina oe i le mailei a le whaimanu, ma le wha mai e oti ai. E ufi ifo foi o ia te oe i ona apa au. E te sulu whai foi i lalo ona apa au. E whai alona wha maoni ma tali pupuni, ia ma mea e pui nai oe. E te le matau, e te le fefe, i mea matau tia i le pō, ma le whana, e lele mai i le au. O le au tūla o tātou la unga nei tai au. Dwelling in God's protection. O le malu i a au le atua. O le manatu mua. O le nofoanga o le puipuinga. What is your place of protection? O le manatu mua lo le whai upu mua e whapeutani in whabea. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
E tā ua no foanga, e te no foai, amen. E se selo, it's not that sort of thing, Johnny, on the spot. E se selo no foanga, e te no foai. E fua mai fo ilo walanga mea, e ala il no foanga. So your dwelling place is very important to your growth in Christ. O low association matangata ele me faina fua ilo walanga. E fua mai fua le association na. Lai fa mai ya Paulo ya Korinito. Mai e fai tete I la tau o e te mafuta yei. Langa ma faina impact ai lo o langa la fa nau e masani no fai atu yei. Yaso yo a onga. E o mai fa mai o ta se palau vale o tamaiti. Okay, encourage, make a difference. Let them know who you are in Christ. Langa te taunga I loa e tangata o lai mata mai. O oe o lea whawhine malatali o lea tua. Not just on Sunday, but also umma o lau savalinga maleli. O lea le tā ua o le tātou kerisiano na lea aso sā. A lea whioti mga lala tangata I whawhoti o la tau te lei loa le whaotanga keriso Yesu. Amen. O lau valawina na ma lau valawina. A tā ua le mea te nofo ai. He who dwells in the secret place. O le ale nofanga lilo of the Most High God. O le nofanga e belong I le atua. Nofanga le tano ele I le tatu tumawhai whiau. O le nofanga le oli oli. The place that you did not choose. O le surrounding na whau ele atua. Mo I lato uma o e mata tau mo ia. O le mena leina whai ele atua le si o manga lea. Shall abide under the shadow of the Almighty. E malu pui pui ai. Lato umma o e sulu fai. Ile mea lilo o iai le sili sili esi. Amen. O le ki la o le nofoanga le o le pui puinga. O le upertania o le dwell. O lau nofo. E leo se mea fuanga le fa part time. Ai fia eva eva pe mai Yesu le lau ka keva ka fau ni Yesu. Te uma foi leva Yesu yo no ko el baku foi la ia le. It's not a place to visit. O le nofonga e alu I lau fale. E te le alu ngai whapela le la waltea siasi I lau fale. O lau fale. E te alu e te nofo I lau fale. O le winga na o le upua le fai salamu le tae o le nei. O le nofoanga o le mea lilo po le paia o le atua. Make it your dwelling place. You live there. You are not a visitor. Or a bystander. E ke maka I tangata lai whamanuia o no lai o e no nofo le meolo I le pa ia o le atua. E tā ua tele le nofoanga e te nofo ai. Tā ua le nofoanga o te nofo ai. E se sel o le nofoanga e te nofo ai. Se sel nofoanga o te nofo ai. E fiu le whai whiaua mo ka kau poe a mea ka koe whai. Amen. E tā ua tele the secret place o le wing o le secret place is a life of prayer. Amen. Langa e tele alu I le atua I sesi la asanga I sesi awala. E te alu I le atua e te lua tala noa e ala I lau te talo. O leo langa te talo la. O leo o ina ai e le fai salamo. O le nofoanga o le mea lilo o le nofoanga o le sa ili ai tā vita te me uma. Mantuan whapea tala tā vita. Ai ave ese a le atua nisi mea uma. Ave ese. Ai awani ave se ina lua nganga mai atea. God, you can take anything and everything, but please do not take thy spirit away from me. O lana mafuanga, na ilon le ta vita a saole me nofo ai, na te maua le nganga o le atua, then he gains everything. O le alalo na maua le lalolangi me uma e ale aile nganga o le atua, he is nothing. O le ata fo nao oe ma, mena e alaina ta ua, le wha vai lo tātou o langa. E tupu lo tātou o langa ma le malosi. Ino I te taimi au te lei ma malama I winga upu ia Paulo. E leo toi ola au au ke riso o tonu o ola tonu e tiau. O le ola fo I ola o ola ina. O te ola lava I lena fo ina mailo na soe fua. Mo au mai a oti moa. I never understood that before. Until I start visiting and dwelling in that secret place. Ina wa matalo na ufa masani.
O te tatalo ma whai taimi mo le li'i. I le vao ia mao. O ifto amata na whamamalama mai le nganga pa ia. Le wingo le upu le le o toi ola ha. A o ke riso o ola tonu e tea. O le ola fo'i o lo o ola i nei. O te ola lava mo ia o le na alofa. Mua ia alofa mai ia tea. Sa ela se tasi o whaia o ngā sa. Na vasili lana vsenga. Sili lai tamaiti la iti tamaiti I whātul whaia o ngā sa. O whele no whoanga. E sili ona e lata hai I le atua. Pea e whia mafuta e te. Ia tō tēra tamaiti tala mai. O te alu lotu le sa, which is good. E te saule lotu le sa e encourage ai. Ia lau mawhitanga. Ma le tino ke riso. Ia whamai e ista maiti. O le taimi o le o ngā sa, it is good also. Pai o ina I le whaavai o sa vali o tamaiti. Ia o lato loa o Iesu lo lato li whaola. Ia whamai isi pe a whai, ia grow groups, po connect groups, ia po cell groups, o le alawa to inga tau o te whai ngoa ai. And it's good because it's also encouraged, ia o ina ai le soifua tup wai. I tasi o tamtiti, he always sits at the corner, very quiet. Wa ke le whai aonga because he was looking for something else, and none of the other students got it right. Ele Yesu la to otamiti la le a very quiet boy sitting at the corner. Ona family teach lo sunga whai aonga. O le no foanga o te lata I le atua. I taimi umma. Pea o mafuta I le li'i. O utu divai. The place that I feel so comfortable in getting closer to God day by day are my knees. O utuli vai. O le mea lene wha mai e tā vita, he who dwells in the secret place. O le mea alu e tā vita, e pa u ma wha ma wala au I le atua. E pui mai, ai whai tau le talo ana tusi le salamo. O taimi umma ia a langa e tā vita le pui ngā le atua. O na lo o iai ni mea o lo oso wha ia o ia. O lo iai le fili o lo tau lama mai a te ia. Na whamai e lan tala I le salamo e tolu. Mai e uina pa le tūta matau ma le tūta wanga vale. O te tū mau pea ona oe. Though that people are dropping from left, right and center, I will remain steadfast because of you. E wha marka maa loa, I remain steadfast. A la tuli tangata e whasioti. A wha pea o oe le nalo la mateo la wola. Can you say that I will? Then you say that I will remain steadfast because somebody is trying to take my life. Langa ngai loa e tā vita o taimi uma e alu ai to tonu o le secret place. He gets closer to God on his knees. E lata o ia I le atua iona tuli vai. O whatu lele li, whawhena o whamalama nei. Ina I malama tangata o I e malama le kalesia o I le fausia ai ia le ola ono sai, ma le ola tau wivi, ma le ola whapalipale. E na mai le atua ia te au le ato le whale Samoa. Te mai la tatu o whale Samoa li. Whamon mole multimedia. O le ata la tau lata le illustration le. I le nei tai au. Mo tātou e mamlama I le whaingo whale Samoa mao ioi. O to tono ia pou ia le whaingo le pou tū, le tā ua o le whale wha utupoto. O le lalanga ino le whale lea, e matua mauwaa ma, na whau whapitoa e talia wha. So the construction of a true Samoan house was built for bad weathers. O le ala le malosi o matangi, o vai pau ia tolu longa tonu, ia lau whai ngoa tangata Samoa. Te masalo na whau e tangata Samoa, tangata na te sai ningar whale ia. Sa whesosoani ia le atua, le wha malamlama ina le whaunga le whale. Le lope na malamlama le te maloa, le salamo iwa sfumaltasi, na whau le whale the way it is. Mai o le pou le tūtauanga wale o le tautua o le alofa ma le wha alo. I told you why 3 and not 4, not 2. O le mako whale Samoa kasi le pou ku, langa le kiki. A le whale le tolu. O le o poula, o le purpose o poula, na te houdinga le whale atoa,
ilona malosi te tauna iai, o le ale malosi o le whae lu, e le tai malue le. O i lātau umalai lalo le wha malunga o le whale lea, e sefe malu puipuia i taimi o a wha. Whamai tā vita, o ai le e nofo i le mea lilo o iai, le sili ese, e malutia o ia ia ao, o le au le malosi umalawa. O le ala wha tō e angi mai, i taimi o Samoa. Na la vea le matou whal Samoa, kasi il paulo na tonu. Na la vea ia Valelia, to la vea ia ofa. E to ulu uma whalo le matou pito nuu, a e kū al matou whale. O le whale na whau e tali e wha. O whale na whau a wā taimi leanga. O matou a inga uma sai lalo, o le ngā tono le matou aiva yusu. E ile whale te lea, masalo nisi o tau masani malanga Samoa. Te lea le whale Samoa na iei. So se wha e tumu le matou nuu e suru whale, e suru whai le whale lea. Ai se langa la tau te iloa e malu puipuia. E malu puipuia e lalo i le whale. If you are outside, e ke la vea le wha. For as long as you're inside the confinement of the house, e sefe fo i malu puipuia oi. For as long as you're under the protection of God, e sefe fo i malu puipuia oi. O a la whaafatia ta mai, po le malanga le maliu ma le oti pe no mato whiangai e le nama yaso, manisio i zato, e me whai o na moli mauai. Ai whasile tu ai o la, what keeps you going? O whaku ya dad, what keeps you going, Dad? When he lost his beloved wife. O na te iloa le mea la nofo ai, o lo o ia nofo, i le pa ia o le mea lilo, o lo a fio ai le atu. Because he dwells. I've seen out your mom, what keeps you going? And it's the same declaration of faith. I do miss my husband, but I know whom I serve. Over my Jesus. I love you with everything that I have left in me. I say, she dwells, visit. No. Elong tangaka siasi. You have to rethink. Build along a relationship more. Or the protection. It comes through your relationship with him. O no le ua ati nae, ma build lauma tanga wawala lata maia. O i nāwhatu ai malamalama i winga o upo Yesu, o te letu ua o e matua oti se ia o i le ngata anga o le lalolangi. E le mawhaila na malamalama i tātou i winga ia o a fionga le atua, if you don't place yourself in the right place. E ke le maua fo ila le malosi, you will never endure anything. E ke laku le whale, e ika i lauko lua, e kai i asika maloa, so le liua whai. E wai masangi e lau kenge. A whola pula alalo, mai lau kenge so lea. Masawa nge kai au leia, le whola whakoliaka, mai langa pula. Langa tā ua tele le mea lau na malam mai tātou. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Ole tauti nonga. A ele no foi lalo le pa ia ole atua ele mfaina e tautino o ia o lo malu a papa. Ale eisa relationship ma le atua e tele mfaina e whapea atu. O ia o olo malosi. Ia la olo malosi ke leiloa. O mele leina fai ngoa ave ia le ngoa le yo tatu tangata matua e fa taisi o tina lo ma futa mai. To te mam lama me leina fai ngoa ia lo matua o le olo matua. E malu ai le ainga. Ia so ia o lo kan ma wa o te ula vale a e lo me se matua ai. Lo ula vale ia growing up. Ula vale funga full of beans. Le fa peita la palangi.
So this guy has got a lot of ants in his band. So I was that guy. Ai whalaka laka malora sasalo ki ngā malo ka mā. Eli loi o lo matua. O kai mi umala ke o lo makua kumalo ya sasia o ko o mai ila kama. And I am safe. O me ngā leifai ngō tātou tina matua o le olo matua. E malu ai le ainga. O le atua la o ia o lo tātou olo matua. Tātou te malu ai. I te ngāma me umai e tau whaisa tani. E ave ese e lo whatua tua mai ate. Amen. E lem whaila na e maamla mai lo olo matua. Pea le isa relationship mai ia. Pea asa sele mea nai te nofo ai. Mai le aso ma le aso. I le whata oto e sfulu valua whaupa sfulu. O lo whapea mai le poto Solomona. The name of the Lord is my strong tower. O le suwafa o le atua o ia olo malosi. O natulon tolu, the power of deliverance, for God saves. Il whaupulon tolu lo whapea mai ai, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Tau te whaup sa moa, whaupulon tolu lo whapea mai. A wā o ia na te lavia ina oe ile mai lei a le whai manu, ma le wha mai e oti ai. Len tatu tal noa o mai vaenga ia. O mea ia ma whai ona whai e le atua, but it comes with a relationship. E o mai a te oe ona ua build lau mawhtanga mai ia. I le aso ma le aso, e whai malau te tatu au. Sei o mai lunga i nere tatu au wha mon mole. O manatu mua na watu o le dwelling in God's presence po le MALU ia au le atua. O le manatu lo na lua the promise of protection po le trusting o le whatu tuanga i le puipuinga le atua o le atua o le whalsa mua na watu. For as long as o lai tātou te tonu le whale teimi o whā ma teimi o matangi e malu foilo soifua. Malu tia lo ola. Malu pui puia i tātou ma le awha ina. I le mai a o le matangi ma le awha. O le whātusal nā o le sa o le nofoanga tātou te nofo ai. We place ourselves i le surrounding o le atua. O a mea whaingatai o mai a te tātou. E tātou te malu le le. Leo whai tau atu le salamo iwa sumatasi wha mai. Nā te pui pui tātou mai leo lo leanga. I le mātai o lima o lo i eile le te talo, mātai o lo i eile le te talo le na o ao mai Iesu. I le whaupo suma tonu whapea ai, you deliver us from evil. O le malosi na o le mea o i eile. A o lana te tupu ia te oe, laua a mata o na build mai oe ina ia e malamalama. Ia maua e oe le o na sai le te talo ai le atua i te miuma, au mai le o na sai. O le ono sa ia sau ma le whapalpale. Missions. E le sau na ona ia. E mai e le atua le ono sa ia ala i whawhita uli e te ina ia e loa whapalpale. Tasi nere mea na au whatu ese i lo tō lua malau whanau. Lava te lelo on sa i o te whapalpale lolangi uma o te lelo whapalpale i ala tō. Awa ai lau whanau i a tia upe o laiva ai le iku i o whale se tulou ni pai o tato e kalesia. Nā mai taimi li tupua e whatua a matan mato a inga. E whewhe te lelo whanau i a tia. And yet, lava lo olofa malo whapalpale le kalesia. Lava lo olofa malo whapalpale i tangata umba. Ai a uo le whale. My kids do not see the same patience and love that I showed to others for them.
Nei le aso na whailoa i le atua i a tea. Ona o wha maulalo le mo whato ese. Ka maulalo mo whato ese se matou a inga. Ka maulalo mo whato ese. Ai na whato atu tupu mea ia. Ina ua a mata na uwha masani. To get closer and closer to God. Through my knees. Ina ua a mata o na o iloa ma identify. E te tau na o nofo. I le mea lilo lo o iai le sili sili ese. Wa o i o te malu ai. Me whala le encouragement mo tatou e kalesia le nei tai au. E whawhewhea on a build the resilience I lo wola. E leo se mea happen overnight. E leo ni mea ma whaina whaatau mai o na matu lea te oe te whaonga ina. It comes when you build your relationship with Christ. A tatou te le I o atu e o le community. E upe masani e Samoa. A malosi a inga o malosi le kalesia. A malosi le kalesia o malosi community. Before we reach out to the community, it starts from us. Ola upo le fai so o I la whanau. Ma se uto lua mal matu a inga. If I cannot teach you and show you the way of Christ, how dare will I go and tell the church to do so? It has to start from me. E mata ia te au no savali I o matou fale. Ia I loa la whanau keriso. E le aisa o iau te sawa o tu lai lunga le pulela nei. Mo whai atu ia te au tau te muli muli e keriso. When I do not do it myself, I will be a hypocrite. But te tu lai atu le tai au nei I te encourage ia te au tau. Langa ngā o ma o ai le atua ia te au. Ina ia o muli muli o nā ala. E ala, ila spend time with him. Nā lai o na o maua le malosi. Nā lai o na o maua le endurance. Nā lai o na o maua le resilience. E le ngata o le sai. Ai ia o whapalpali. Grace. O lona sai le sau na ia beno fatu mo. You have to, it comes with grace. Le grace fa le atua, le na mai fa fiau tai au le nei. E le fa ngalo nei e mantua tai au. The grace when you forgive and then you forget. And in your books it has never happened. Just as God has forgiven and forget you what you had done and what I did. Papeo na fa mangalo ma fa ngalo le atua. Lau se malau se ma ia le toi mana tua e whapena le o inga a le o onga ua mai le tua I tātou e ala le mata upu o le o ina po le buildinga o le ono sai o le tawivi o le loto whapale pale leo whai a mātou nei whai whiau nau mia whai mātou tau whapale pale because we are just as human just like anyone else. We need grace from you too. Ne te ko fa pe o mātou ni angen. Ka ko so ala wadi ia pe fiu la valege. Ka ko ko fiu la vale o le mo fusu le mo sa malo. O le ka su sa malo. Amen. Ai o te malo ai. Ono keriso. O lo fiu tunia. Amen. And I live victoriously because of Christ who dwells not as part-time, not as a visitor, but he dwells in me forevermore. Whapena fo oe. E no au whaita tō vi inga. E se whai mea pāleni o le atua, amen. O te lei whai le au vaenga ia o le whi au le nei tai au o lo nofo. Le mea o lo iele pa ia o le atua. And the first song that they sang that really broke me
O lo tala noa mai ai, I le pa ia ma le matango fia o le atua. Church, e te iloa e tala noa le atua. Do you believe that God talks? And I believe that He's talking to you right now. O lo tala noa atu o ia ia te oe pole a lava. It's not my business to know what you're going through. Ao le pesinisi na le atua mana o mia na te siitia le ale mawhatiang. It is God's business to uplift and heal you from whatever you're going through. Au suina atu lai le au le peselene. A whai e tele I whamasani ona e spend time e asiasi I le atua ma e nofo te tonu le mea o loo yailo na pa ia. It is such a beautiful place, trust me. You will know for yourself it is a beautiful place. E a e o ia I le mamalu o lele. How can I change from being a drug addict to be the person who stands behind the pulpit and preach about the Jesus that I condemned years and years back? If I failed na liua o maltangata sa malosi le whakaina o whala au whasaina e avea ma se tu lai le pule laa ma whala atu le Yesu na o ino iai e tausanga ma tausanga o lo wola tuptupua. It is because of that grace ina wa whaali mai le atua lona alofa tu noa ma lona whapale pale sa ia ono sa ia na tua au te ale whai mea umaia o nā inu kangoi maruanga, kangoi drugs, you name it. But he was still patient and waiting for me. Grace was splendid. Na lava lona whapale pale ma lona alofa tu noa. Tasiva iwa tonu, tasiva palu tonu, sorry. Whai e le whai unga. Talia Yesu e pēmana. Mana le wawe whai ala o whai unga au talabo. E a leo whai pui pui. E kua ai wo hotu se tulo. Mea ia wa mata nao o yeile. Leo langa nawai taimi wa makanga tio. Mata nao le whatau mea ia I tangata. And I thank God for His grace that is showing me. Na lang na build mau tele Lord, na build my wale atua mal natin. Build my resilience, because someday somebody wants to hear my story. Then God will heal that person through those stories. La usi na tu pesene ventula I maltatu e kalesia. But have a moment. Now oi male atua, I know that He's speaking to you right now wherever you are. Whatever journey, whatever pathway you're walking, like I said before, it's not my business to know what you're doing and what you're going through. God is in the business of mending people and mending lives. Regardless of how deep, He is still waiting, just like He was waiting for me all these years. To come back to His heart. Yes, I've told you that it is not by accident that you are here this morning. There's never for Sailo to so my malota out by Nataya. Now take no I love for telele to that God loves you so much that He had to let go His only begotten Son.
Ona lofa na ia. Ina mai ilo na alo e tōtasi, na ole tōtasi. Mo oe moa. Awhai whai te nao mea se talo le nei taimi. Whai le sumai o e sumai tatu whawhia mai pai te au. Whai whai te le talia Yesua mea maliu whaola. I want you to be certain when you make that decision. Nanga le te tauna e se joe se fuli ai. Ma se foi ai te me fai ato tino mai ve Yesu. Pali ma whao. I knew the moment I gave my heart to Jesus that there is no return. No loa le to Yesu joe fuli tua, se joe foi tua. Pe o te mai pe o te pau. O te le joe foi tua. I will die serving Him and His purpose in my life. Encourage you in nei au. O se whiwhiringa sili o na matako fia. When you choose the Lord to be your Lord and Savior. Talo le ia le nei taimi. Le mana o loa nganga ina ia te tō ina i le whatu. Wai se o lo pasar salo i lona loto. Ko se o lo maua le nganga o le mā le ia whai loa tuai. Ia lona mana onga i lau fio.
Na e tau aveina le mana I lunga o le sa tau lua fe talusanga tau wai. Na tu wheanu mai no sia tangata ia te oe le alie. Na e tau aveina umanati ngā mana mawhatianga ina yung whaino mātou wola sa loto. Father God, I pray especially for those who are in the valley of making decisions right now. I pray for the power of your Holy Spirit to soil and water the word that was planted this morning in their hearts, so that they will make a decision, Lord, to receive you. Wherever they are in their walk, in their journey. You took the rejection of humankind upon yourself. Ina ia mawhai o na tatala le langi. Ai talia ina le tangatanga sala. So that the doors of heaven will be opened and receive man which was sin now being righteous because of you. Ina wa tau wa mea tonuina e lau toto pa ia. Ta mawha manuia e lau ainga le nei tai au. O ye foi se o lo ye se mawhatianga o lo mana o mia le pai o lo nganga pa ia. Le li e whalolo mātou lima le nei tai au mo mātou wala au. Aua nei tu au noina le nā tangata e alu e au noa ma lau pai ia ta ia le li. Wa lau a fionga le li e nei whetalai e le foi fua. O whea lava le mea te au wina iai. E whaatau no wina lo na winga na lai o na e whetalai. Lord, and I declare that word for your people that will never come void, but it will establish its purpose. Ilo swafa Yesu, na la langa mai leo whanau le atua. Amen, amen. Nā tu le sunga mawhai whiau. Thank you, team.